I wish that our supporters come tomorrow and help us because it's going to be a tough game. Laga ini sangat penting buat kami. Tim Persik adalah tim yang bagus. Kita tidak melihat klasemen saat ini ya. Jadi untuk bisa mendapatkan poin maksimal 3 poin ini kita harus lebih fokus dan kerja lebih lagi. Terima kasih. Of course we want to change. We don't want to draw. We try to do our best, and tomorrow, I repeat, we need our supporters. We need our supporters. Last match we don't have the supporters of the stadium, and the players make this, give Tiga points to them. So I hope that tomorrow with the supporters we can change and not be 0-0 like the last Tiga results between PSM Makassar and Persik Kediri. Adanya kesempatan kita untuk menjadi juara ya. Setiap pertandingan kita anggap itu final bagi kami. Jadi itu salah satu motivasi buat tim untuk kita bisa meraih hasil yang lebih maksimal, dan setiap pertandingan kita harus lebih fokus dan bisa kerja lebih keras lagi untuk mendapatkan hasil yang maksimal. You can only go if you touch on the floor. Kalau Okay? sudah jatuh baru. So if I do like this, you cannot go. Okay, but if I do this, Terlalu dekat tuh, terlalu dekat ini, yang saya biasa. if you touch on the floor. Okay? Kalau sudah jatuh baru. So if I do like this, you cannot go. Okay, but if I do this, Terlalu. just put like this. That's it, that's it. Sudah bagus. Ya, papaya. This, okay. Okay, ready? Okay. Sabar. Come on. Very fast. Come on, quickly, guys. Ready? Mantap. You know, I can do like this. But be careful.
No, you see. What's up, Yoran? Put the head. You need to be there. No, you're not. I will. Sorry.